yini vavasati va dlayiwa ku vava ku na madzolonga ku ya hi rimbewu lava nga laveki ku hela kasi yin'wana mhaka i timhaka ta ku onge ti vahlampfa va vilerisa hi vanhu va Afrika-Dzonga kumbe va vilerisa hi vanhu va Afrika-Dzonga kambe van'wana tipolitiki onge ta va vileli hi vukona bya vahlampfa kumbe vanhu vo huma matikweni ya le handle hi ndlela yaleyo xana hinkwako nga ku ri yini lexi vangelo xa muxaka wolowo ke sweswo hinkwaswo hi ta va hi ri na swona laha ka hafu ku pela awara ya 12 nhlekani loyi ta twa weku anamisa miehleketo ku yini ka timhaka toleto hi ndlela yoyeleyo loko vuya mahungu ya misava hi ta va kha hi bula na va economic freedom fighters ivi ke hala tlhelo hi lulamela ku bula na va ndzawulo kumbe na va xifundantsongo xa Vhembe va ta angula ka mhaka lava va le Phugwane lava velerisiwaka hi timhaka ta ku a va le ku nwini mati kasi tlhandla kambirhi ta tlhe hi ringeta ku lava maphorisa va ta hi pfuna ku twisisa hi timhaka letiya ta SAPS na Public Service Act ti-act milawu mimbirhi leyi nga thola vanhu lava tirhaka ka ndzawulo leyi ya maphorisa mi va twile mani van'wana va ngeleli lava vilerisiwa hi timhaka ta ku ongeti a va koti ku kuma nseketelo ku ya hi laha va fanele va wu kuma ha koho ngopfungopfu loko swi ya hi tlhelo leri ri fambelanaka na timhaka leti ti khumbaka ku tlakusiwa emintirhweni hi ndlela yaleyo se sweswo hinkwaswo mi yingisela Munghana Lonene FM hi leswi nga khomela swona namuntlha ka Afrika wa vulavula eka hi ku haxela wona twi kusuka la studio 1 Amasingita Mall eGiyani hi ndlela yoleyo kambe ke ni nga se ya mahlweni yi matsungulani ku hundzisela hungu leri va ri u na mfanelo yo tiva leswi nga endzeni ka swakudya swa wena hila yi ta emugangeni wa ka n'wina ku lemukisa hi madyelo yo antswa na nkoka wo tiva leswi nga endzeni ka swakudya swa wena leswi nga ta ku pfuna ku teka swiboho swa kahle eka swakudya swa rihanyo lerinene va nge joyina xiphemu xa hila eMasingita Mall hi ti 12 Mhawuri 2025 ku nga Mundzuku kusukela awara ya 10 nimixo ku fika awara ya 1 na nhlekani sayina xivilelo xa hila.org ku nga HEALA.org hi ti 30 Ndzati xikongomelo ka hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula inakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandlela a hi kuti ku khomete timhaka leti nga va ku ri na tona kusukela sweswi ku fika la ka hafu ku pela awara ya 12 ku ya ku hambanahambana ka tindhawu hi ndlela leyi a ni ri ka ndhawu ya xikaya namuntlha ni yeni ya lemukisiwa timhaka ta leswaku n'wina vatirhisi va ndhawu leyi swi na nkoka ku va mi endla swikombelo swi na nkoka ku va mi endla swikombelo hi ndlela yaleyo ku ndlela ku yini ku ndlela ku loko mi fika laha mi kota ku pfuniwa ku ya hi laha xikombelo xa n'wina mi nga xi endlaka leswiya swo pfuka mi ya ka ndhawu ya xikaya a swi nge ta mi vuyerisa ngopfu hi ku mi hetelela mi heta nkarhi wo leha mi pfaleriwe handle ha mi vona ka TikTok ha mi vona ka Facebook ha mi vona ka WhatsApp hinkwaswo sweswo swi tirhisa data se hikokwalaho ka yini mi nga tirhisi data yeleyo ku endla swikombelo swa ku komba ku mi la ku ya pfuniwa ka Home Affairs mi la ku ya lava pasi kumbe mi la ku ya endla hi ndlela yaleyo se mhaka yin'wana leyi ku hlana mfana mi yi langa ngopfungopfu vantshwa hi ku loko ku ri vakhegulu va va teka vakhegulu mara vantshwa va va teki se n'wina vantshwa nghenani ka inthanete mi endla swikombelo kunene mi ya pfuneka hi ndlela yaleyo kambe ti timhaka leti mi nga tikhoma ke a hi amukeleni muyingiseri loyi twa ku ye angula ku nhlekani Khalanga minjhani tlakusani riti buti wa mina hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukile a Kenzo Lawrence Magungwini a vulavulaka mina leyi a ni na ku ta na yona Khalanga i timhaka ta vuhlayiseki bya lomu swikolweni ngopfungopfu leswi swi kumekaka ka tindhawu ta le makaya laha mi kumaka ku timovha hinkwato ku angarhela mikatla na ti-public transport leti hi khandziyaka lomu hi loko hi ya hala na hala loko hi swi fananisa na swikolo leswi swi ka nkarhi wun'wanyana swi nge le malokixini kumbe lomu ku nga na ti-tar road nkarhi wun'wana mi kuma swi ri na ti-hump switarata swa kona na swikoweto swa ku ka hungutiwa rivilo na swin'wana na swin'wanyana mara ka swikolo leswi kumekaka swi ri makaya mina ni twa ingaku swilo swo fana na sweswo a swi kona nkarhi wun'wanyana timhaka ku va environment ku va ku ri kumbe a hi kongomeni a hi ngeleni makeni hi ku ni nga mi kaneta hi ku a ni mina swi tiva ku swi koho tihampu lomu swikolweni vukongomani ku fana na xikolo xa le kwihi
okay ku fana na le ka Xikukwana Yeah. swi kona xikolo lexi laha xi nga kona le Gravely so manje a ku na swikoweto swo ku nga ku va fanele va hunguta rivilo na swo fana sweswo a ni hamba yi endleki ka patu ra Gravely minkarhi yin'wanyana masitisi ta endleka loko vo komba ntsena lexi lavekaka ku va komba ku va endle hapu hikuva a ni hi vonaki se hey loko vo ka va nga kombi ku va endle hapu ku nga pfuka hoyi yin'wana kambe tona ta endleka na loko ti endleka swi mano twa ingaku i swilo leswi a ni swi tivi ku i vuhlamuleri bya hina tanihi vaakatiko kumbe i vuhlamuleri bya xikolo kumbe mfumo hi ku angarhela na ku swilo swo fana na sweswo swi endliwa ku no twa ingaku vana lomu swikolweni va 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 nga hlayisekanga i vutihlamuleri bya huvo ya vufambisi bya xikolo loko yo teka xikombelo xo xolexo yisa ka masipala kumbe ka ndhawu leya mitirho ya vaaki va ta kota ku va pfuna va va ndlela leswi swi lavekaka se loko ka xikolo xexa ka Xikukwana va byeleni va endla tani swi ta hetelela swi va pfuna hi ndlela yaleyo no ni khensa swinene Khalanga fumani kahle khensele boti wa mina inkomo inkomo hikuva a ni ngo hi nge angarheli masivo loko mo mi kha mi ya a ilim xikombiso ma ku vona laha Tsakani ku na ti-speed hump laha timbirhi hala na hi mhaka ya ku nhloko ya xikolo na vufambisi bya xikolo va teka xiboho xa ku va va ya vulavula na lava va tirhaka sweswa mapatu va Buthabo va Sanral va byela ku hi laha ti-speed hump laha hi mhaka ya ku na xikolo laha ene mpela swi koho hambileswi na va lava nga ndla gede ya xikolo lexiya a ni swi tivi ku hileswaku nkarhi lan'wani fa ti vutisa ku lava endlaku ti-feasibility study na yinini ku va ku ri va mani ku gede liya loko a yi lo ya yi ya huma hala ya Rivoni halaya a swi ta olova hi ku a na yi ta vhe vana va ya vuya hi le se hayi ku va vhe va huma va wela kwalaha xikolweni kambe hi ta ku yini ti-speed hump ti endliwile hi ndlela leyi se na xikombelo mi kota ku va mi pfuneka ku ya mahlweni a hi mi tweneni 0860 002543 na ri teka riqingho rero kambe ni pfumelele ni sungula ni hundza hi laha hi famba emahlweni hi va hungu lama rhangeke emahlweni enongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomelele ku haxela wona chicks ka studio 1 Masingita Mall le Giyani hi ndlela leyi a hi ku timingisero mina ku n'wangulo wa wena yini 0860 002543 inhleka ingarani presa nkona inhleka Aye, Botet, aye papa ni yani. pokeri ko tlahlaruka mina kumbe n'wembo vulavulela hansi Ana ayro sungula kum antwana na sweswi. ni mi twa kahle ngosi Okay. Yeah. Botet, mina ni lava ku vulavula hi liya ya mayelana na vahlampfa a titliliniki kumbe a swibedhlele. kambe yale a hi lave ku hi vulavula hi yona loko hi kha hi ya le ka kambe swi na mhaka hi ku loko se hi vulavula hi laha hi vulavula hi vuhlayiseki yana mahlweni Okay. Hi vonele ra mina a ni na mavonele ya ku hikwalaho ka yini mara mfumo wa hina wu nga endli ndlela yin'wanyani ku hambana na leyi va nga yi teka ya ku munhu leyi lava va ri operation Dudula va ri yini leyi va yi endlaku ya ku tlherisa vanhu a titliliniki munhu mi kuma ku aza a ya fika laha nkarhi wun'wanyana mi kuma ku wa vabya a lovaku rifu ra munhu Bothete a hi xiharhi a nga va a ri munhu wa le kwihi kumbe wa le kwihi munhu i munhu so mina hi vonele ra mina a ni ku why va nga teki xiboho xa ku loyi a nga riki na timfanelo ta la tikweni why a nga nyikiwi ku va a hakela kunene va ku no loyi a nga riki wa la tikweni loko a ta nghena tliliniki a nga ri na passport a nga ri na pasi tanihiloko se a nghenile a ri kwala tikweni loko a lava ku nghena tliliniki kumbe xibedhlele a hakeli ntsengo wo karhi a kume vutshunguri mara a hakeli mali ku tlula se loko a ri hava ke loko a ri hava mali loko a ri hava mali a ni swi tivi hi mhaka ya ku a ni ri leswi ni lava ku ringeta ku papalata liya ya ku a tshikiwi a fa swa fana ni vula ku swona ni nge loko mi vo hakela
ma ha tlhelela kwalaya ka ku loko a nga ri na mali a ngati se swo vula ku swa fana swesweswo hi ku mali yani a yo va na un'wana na un'wana na va kwa kaya va hava hi hava mali leswi hi ngeteta hi le ku zamazameni ku kumbexana hi nga kuma mawayawaya hi kona ya mara botet hi ndlela yin'wanyani ni pfumela ku loko ni suka la ni va ni khe ni swi tiva ku la tikweni a ni pfumeleriwi ni kongoma tliliniki va lava ni hanyaka na vona na lava ni nga kusuhani na vona ni nga endla matshalatshala ya ku a mi ni lombe 100 rand ya ku ni tsutsumisela munhu wa mina tliliniki kumbe a xibedhlele ku hi ta kota ku kuma vutomi hi mhaka ya ku hi yo mhaka phela sweswo swi tlhelela kwale ka va lava va operation dudula ku va operation dudula va vula sweswo veri loko wena i ri i nga ri wa la tikweni famba ka tliliniki kumbe xibedhlele xo ka xi nga ri xa mfumo hikuva swi tiva ku i ta hakela se a ve nge yi ku a va na mali yo hakela xibedhlele xa ka xi nga ri xa mfumo mali ya ko yi le henhla ngopfu lero a swi olovi hambi hi sweswi ka vanhu va lava nga kwala kaya a hi vo tala lava va nga kotaka ku kuma vutshunguri ka xibedhlele xa ka xi nga ri ki xa mfumo hi ku tihakelo ti le henhla mara a ni wu vulela ku at least loko ku ri ku xibedhlele xa la kaya u nga ku va ma 60 rand swin'wanyana swo taniya lero loko munhu a ri na 60 rand kumbe a nga ri na yona a nga swi kota ku kombela ka un'wanyani makhelwani kumbe ka un'wanyani loyi a nga kusuhani na yena va kota ku kuma rihanyo hi ku mhaka ya ku phela yimani ni hetela hi ku vula leswi botet mintlhontlho leyi vanhu va le handle va hlanganaka na yona aka nkarhi wa sweswi va za va ta kumeka la South Africa a hi yo hetelela swi nga endleka na yoho South Africa yi va na mintlhontlho ka nkarhi lowu taka hi leswi hi faneleke ku swi tiva sweswo ku fana na ku vona munhu kambe swi nge vi ntiyiso papa ku vanhu va ku a ku landzeleliwi milawu hi mhaka ku siku rin'wana Afrika-Dzonga na yo yi nga va na mintlhontlho yaleyo hi ya matikweni yan'wana xexo tanihi xiyenge xa njhekanjhekisano xi suseni a hi laveni swin'wana loko ka hi nga fiki ke swi vula ku hi ta va hi hluphekile ku ve a hi chava ku hi ta fika ivi hi nga fiki se lavani swin'wana hi yo mhaka loko hi tirhisa minjhekanjhekisano a hi tirhiseni minjhekanjhekisano hi hoxa swibumabumelo leswi swi kotaka ku va swi vulavula na xiyimo lexi hi nga ka xona ke bothete lero hi la ku vula ku xiphiqo hi la ku xi solva hi ndlela yaleyo ya ku swa antswa hi tshika vanhu lava fetetele hi ku se va koho kwala South Africa va nghenile se hi to va alela hi ku no va nga ngheni titliliniki va nga ngheni swibedhlele va fa va fela hina kwala hi ku ya hi operation dudula veritani se n'we mi ri yini na swi vula ku mafumelo ya vona ma na xikoloni a ma kahle mina ni swi twisisa ku munhu i munhu a hi voneni i rihanyo ra munhu inkomu papa 0860002543 makubemberitsa vutomi na ntsena ku pela vara ya 12 nakona ku ya Afrika wa vulavula a hi twaneni ni tiri hi khome timhaka tihi kumbe tihi ku fika laha ka hafu ku pela vara ya 12 a hi amukeleni n'wana mingisirelo nhlekani a hi khalang papa minjani hi pfukile nga ku vona pfukile khensile ku mi bela riqingho mi ri n'we lani ku na xivilelo mani na tsundzuka nga ku tshame ku vulavuriwa hi swona va tikombe nga ku lava va DSTV va tiyimeleri ku vanhu vo foyineriwa mara sweswi swi tikomba nga ku na vanhu va nga foyineriwiku mara va tikuma loko va kha va hakela ti-premiums ta vona n'hweti na n'hweti va byeriwa timali tin'wana ta le henhla na sesi wa mina laha va byeri ku va fanele va hakela 400 and something ku ri ku va tiva va hakela 140 so and a va foyineriwangi a ku endliwangi nchumu i minkarhinyana yo lehanyana kumbe malembe va kha va hakela 140 yaleyo jikijiki sweswi loko va ku hakeleni va byeriwa ku mi fanele mi hakela 400 and something mi join insurance yo karhi ene a hi vona ntsena ku na mukhalabye wun'wanyana kwala kusuhani na le kaya na vona nhlangana sweswi van'wana siku rin'wana va kha va complaina kumbe mhani van'wana ka phep so sweswi ti komba nga ku swa ya mahlweni lero a ni tivi ku hi ku vona ka mina ku mixana loko ka vo vitaniwa 40 ivi ku nghena vayingiseri lava nga na swilo leswi fanaka
mi twa ku xiyimo xi tshamisi ku yini kweyi va le ku hluphekeni vanhu laha handle khalanga ne mi yingiserile kambe lexi mi nge le ku swivuleni kumbexani mani vheni mi pfuna sweswo swi nge koteki lexi xi endlaku ku swi nga koteki ku hi va vitana i ku va multi choice business rin'wana ene i business rin'wana leri phikizanaka na hina se leswi hina hi nga endlaku xona hi nga ku n'we hina leswi hi vulavulaka hi swona ka Afrika va vulavula ni tshemba ku na van'wana vayingiseri va ta swi i swilo leswi swi khumbaku hina na tanihi rixaka leswi n'wina mi lavaka so i ku n'wina mi ya ka tihofisi ta voho mi fika mi ku hi n'we ku na xiphiqo lexi ivi vinyi va xiphiqo va mi ololoxela xona ma ololoxela ma kona i ku va lava ku khansela i timhaka ta ku fanele ku khanseriwa ene ku khanseleni futhi va lava mali yin'wanyana a ni ku kumbexana tanihi ku xitichi lexi xo hi nga xi tshemba kumbexana loko ku ri ku na swiphiqo hi ku swi tikomba ku ri na swiphiqo kweli ka multi choice hi maendlele ma kona kumbexana va nga a ni ri hi swona ni vulaka swona ni nge hina hi ku tsakela ka mehe loko a ku ri ku tsakela ka mina a ni ta ku futhi mi nga ze mi ti hlupha hi bindzu rero a mi fanele mi ti yela ka SABC plus masivona se a hi le ka xiyimo xa ku swona hina sweswi se hi nge lunghiseli van'wana bindzu ra vona ma swi twisisa leswi ni vaka so hi vulavula hi swilo leswi khumbaku loko a mo ka masipala va hi nyiki mati kumbe hi ka ndhawu leya yini hi kumi yini sweswo ni mi twini buto mina sorry ni khomeleni buto mina ka ri nga koti ku pfuna ka xiyimo xa muxaka walowo ma vona swi fana na sweswo fika hi ku va mu yingisela ku hi laveleni va Kaizer Chiefs ku kumbe hi laveleni va Pirates ku why va nga xavi ti-players ta kahle he vana yi no nghena njhani kwalano yina loko ma ni byela ku vanhu va le ku yeni ka ndhawu leya xikaya va tlherisiwa va nga kumangi mapasi ya hi nga vulavula hi yoho yaleyo yaleyo futhi nkarhi wun'wana na wun'wana hi nga nghena ka yona mi ku masipala a wu nyiki vanhu mati hi nga nghena ka yona nkarhi wun'wana na wun'wana i swilo leswi khumbaka vaaki un'wana kha ku ni mi vutisa ku mi fika njhani ka ku kumbe ni nga xi vutisi xivutiso lexi yimani xi tshika hafu ku bila awara ya 13 a hi ku timingisero mehe ku timhaka leti hi nga kombela ku hi vulavula hi toho u angula ku yini ka tona kambe andaka loko hi twa ku mahungu ya misava awara yan'we ya ta misekeni a yini ka mhani Kosnat Jawu kinhlekani enongana ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi teri vhiki leri nga hundza hi ravuntlhanu ku ve na maphorisa yambirhi ya nga dlawa andaka loko ya kha ya heleketa mubohiwa kusuka khotsweni ku ya la kusuka la tenga kona ku ya khotsweni la nga ta va rhurheriwe koho kambe ku hetelela ku dlawa maphorisa mambirhi se maphorisa va ngeri va humese ikhonomi ya ka ku tlula 150 wa magidi ya tirhandi va ngeri n'we mi nga tivaku ku i le kwihi munhu loyiwani mali yaleyo yi ta va yi ri ya mahlo ya rotiroti se hi vutisaku n'we ku loko se hi ri ka xiyimo xa muxaka lowuwani mi angula mu ku yini hi ku van'wani va hehla na leswaku ongeti vanhu lava nga va ku va khumbekile ka vugevenga lebyi ku nga va ku ri vanhu vo huma matikweni ya le handle se van'wani va nge loko dudula yi ku vanhu va nga ngheni a titliliniki maphorisa ya va khoma namuntlha veri vanhu a va va pfuni ku lava vanhu lava nga dlaya maphorisa lava ku ehleketeleriwa ku va nga va ri vanhu vo huma amatikweni ya le handle n'wina mi ri yini i mhaka leyi kumbexani mi nga hetelela ku mi hi pfuna ku angula ka yona va economic freedom fighters va ri a swi ta va swi ri kahle loko holobye Gayton McKenzie a vo tshika ntirho kumbe va hlongoriwa hi mhaka ya ku va ku tumbuluke swivulavula leswi ku kombisiwaka ku ri timhaka ta xihlawuhlawu ku ya hi mihlovo xihlawulambala va nge ri mavulavulelo ya vona va komba va zonda va ntima se a va fanele va susiwa aka kabinete hi ndlela leyo se hi ta twa ku n'we mi angula mukuyini ka mhaka yeleyo i tin'wana ta timhaka leti a hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka tona madzolonga ku ya hi rimbewu ya ha ri kule na ku hela ngopfungopfu maphorisa lava mi va nyikaka swibamu va tikomba va ri na matimba ku tlula vanhu vo tala hi ku tirhisa xitirho lexi va xi tirhisaka ma swi vona loko mi ni tekela microphone ni ya ni yambeta la nsati kaya wo se na maphorisa va teka swibamu leswiwani va tlhela va hetelela va tikuma va kha va dlaya
vavasati va voho kumbe varhandziwa va voho ongeti loko wo zi rhandza na phorisa wa ha n'wi tshiki hi ku loko wo n'wi tshika i nkosi wa wena se i swin'wana swa leswi fanele ku swi tiviwa miyingiselo munghana lona vhela ku twa n'we ku mi ri yini nomboro hi leyi 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 a hi sunguleni hi loyi miyingiselo nhleka Ayi papa la ku vulavula ya maphorisa but la ku basisa luya na muhumeleri siku la ku basisa luya wa Mighty Choice ni one of the installers ni wa ku installa di DSTV se vanhu lava hi va installa di DSTV i mhaka ya ku loko after the installation loko yi endlekile a va byela ku ta va na insurance company leyi nga ta mi fowunela va ku nghenisa insurance yi famba swona swin'wana so se ku na problem leyi yi nga ka mina na n'wina lavan'wana va hina vanhu va ntima leyi nga suka na yi tlilasini xikolweni ya ku loko munhu a vulavula yingiselani loko lungu a vulavula kumbe a thicara xikolweni ku do you all understand class hinkwayo na lava kala va nga twisisi nchumu va ri yes liya hi yona yi dayisaka vanhu va ka hina yes liya loko vo twa ku lungu a vulavula xo karhi va ku yes sala swa ku i joinile makume ende va ta loko o landzela ta tlangana na audio liya va nga conversation leyi a va nga va na yona na yena hi nkarhi lowu nga nghena hi yona yes liya yi dlayisaka vanhu a va twisisi swa ku loko hina va hlamusela nemetweli papa yaleyo a hi ndzila ku dzika ka yona hi swiphiqo swa le ndyangwini va ta ya va ya swi lunghisa hi swa vona a hi vulavuleni hi leswi swa rixaka leswi swa rixaka leswiwa maphorisa va dlayiwa hi loko ku heleketiwa maphorisa swiboxo kusukela ka police yo karhi ku ya kun'wana ku le ka backup va nga fambi va ri boxe maphorisa va ku vhene yi fambile yi va one ku na swigevenga leswi swi fambaka swi nga ta va heleketa va nga swi tivi vona vanhu maxaka ya vanhu lavaya va nga khomiwa va na voko la kusuhi se ku le ka backup leyi nga ta ku loko yi famba vhene liya ku na van'wana lava nga ta va pfuna ndleleni se mi vula ku yini mi vula ku vufambisi bya maphorisa a byi swi tivi kumbe hi leswi va pop crew va virilaka swo vengeri i ku kayivela ka maphorisa se swi endlaku vanhu va muxaka lowu va nga vi kona na ku honisa kun'wana na kun'wana loko va ku nguluve leyiwa ya nguluve ya mi a yi dyi thyaka hi mhaka ku a yi na a ri kona la kusuhi loko yo kuma chance yi dyile veri nguluva yi dyi thyaka leya kambe nguluva yi dyi thyaka hi mhaka ku a ri kona loko ro tshika ri va kokwala kusuhi thyaka yi ta dya nguluve yaleyo a yi kona yini vana va vulavulele ra njhani riri 0860 002543 loko ri ka afrika wa vulavula ka munghana lone FM makomandlela a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani Ngoma bathetha namashumi. aye botomi Aye. Menke hlamla nyana ka le ya maphorisa le botot. Lexi mina ni vona ku xona issue ya maphorisa bloko ku kayivela ka vatirhi hi swin'wana leswi ni swi hoxaku xiave ivi na ku katsa ka ku va vakulukumba lava fanelaka va languta kumbe moni ku ti-supervisor ni swivekisa swa swimene ku management i swilo leswi endlaka va fanele va swi languta ku sungula ku okay fine loko ve ku tekiwa ku bohiwa ni tiva movha lowu mina wu fanele ku fambisa sweswo fanele ku famba na movha lowu ve nge escort ku make sure ku munhu yaloye a ya fikisiwa lomu a fanelaka a yisiwa kona ni tsundzuka ku se i chargiwile phela xin'wana na xin'wana risk yin'wana na yin'wana kumbe chance yin'wana na yin'wana leyi nga kotekaku va nga yi endla ni tshama ni swi vula kwala ka nongonoko wa hina ku ingaku xin'wana na xin'wana hi yimela ku fanele ku rhanga ku humelela xin'wana xo biha hi khe swi vona ku leswi swi na risk yo karhi leswi yi nga kotekaka ku va swi endleka se hetelela i tivutisa ku lomu ka ti-department na lomuya ka tikhampani loko va ku na ti-risk assessors and stuff like that va va kha va tirha yini hi ku i swilo swo fana na sweswo leswi swi fanele ku swi langutiwa before ku tekiwa action
ku hi ti risk leti nga va kona leti nga hoxa khombyeni ivi ku ringa ku pfariwa mavangwa lawa ku sungula a hi ri swilo a swi endleki mara a swi endleki swi tikomba ku swi endlekise xi leswiwani hi mpela mara lomu na lomu a ku fanele ku siyiwa kona kumbe milawu a yi landzeleriwile se i tshama hansi hi tivutisa ku loko se swi endlisa xisweswo hikokwalaho ka yini ene ya kuma maphorisa va lava nga khumbeka vongo va nga ha koti ku ti vulavula namuntlha moya ya vona yi tele ku rhula mi ta kuma ku va hlamusetini ku no nkarhi wun'wani hi hexe a ku na munhu wun'wani mara hi ku instruction byeriwa ku no i lava ku tirha kumbe ni fanele mi charge mi nga kuma ku na swo fana na sweswo swi fikelerile a va suka va kha se va ri tingete ku hlamuseta but hi ku munhu ma nga munhu yaloye a nga murhangeri a fana na ntirho wa yena sweswi mi tala ku swi vula ku munhu wo karhi va nga ndlangi ntirho wa yena vana va vanhu kumbe tifamily ta vanhu se ti famberiwe hi vana va vona kumbe ti-breadwinner ka siku ra namuntlha laha mintirho yi kalaka kumbe pet swa vava a ni kuma swi kha swi nga ni khomi kahle mina ya ko va ku i xiyimo xo tika lexi hi nga langutana na xona a ni tivi ku hi ta huma ke loko ri ku hi ta huma swi lava yini swi lava xikhongelo ni hleketa tani nga ku xi nga ntshunxaka hi ku leswin'wana hambi huwa hi nana phela siku na siku loko mo swi languta kahle botet siku na siku ku ri ku na swo karhi leswi swi va ku swi kha swi humelela leswi ni vulaku loko ni tshama hansi ni swi hlayelela a ku fanele ku ve na swo karhi leswi va ku swi endliwile swi siveleriwile swo fana na sweswo kumbe munhu wo karhi a fanele a endle ntirho wa yena mara a nga wu endlangi ivi hi tshama hansi hi tivutisa ku tanihi tiko hi ya kwihi mhaka heta ku vulavula na van'wana hi issue yaleyo ya va operation dudula so ri ku va ni kha ni tikuma ni kha ni nghena ka yona ku ve mitenga yi va ha ri hansi loko mi tshama hansi mi swi languta ni vula ku sweswi xivutiso lexi nga vutisi yingiseri ku sweswi maphorisa ma duvuriwile mara hala vaakatiko loko va ku vandla leswiwani so ringeta ku lava ku va na control a va ri va ngati lava va va ku va ri kona a va kha va ri na maphepha ya vutitivisi a tikweni se ni vula ku loko swin'wana hi nga teki action ka swin'wana swi fana na loko mo to va kha ku pfuleriwa muhani hi ku atiti se ku fanele ku va na control tiko rin'wana na rin'wana ri na control muti wun'wana na wun'wana wu na nawu botpet mi kurisa vana va n'wina hi nawu wa n'wina ku ya hi leswi mi lavaka vumundzuku bya vana va n'wina va humelerisa xiswona fambisa ku yini ya hi leswi mi endlaka swona so tiko rin'wana na rin'wana mi tala ku ri fambisa na family mina loko mi ta tsundzukanyana ndhakunyana ndzi ni nga mi kombisa hi timhaka ta mugayi ku ki vulavula hi issue yaleya swa ta xenophobia ku loko mi sweswi vana van'we mi kota ku va xavela xisakana lexa xa 5 kg emuti wa n'wina media mi helela xi heta n'hweti loko vhaka va mina va ta kwalani va ta tshama kwalani va nghena xikolo kwini kwala kusuhani le ka n'wina mi ya boheka ku thandzisa xisakana lexa xa mugayi mi xava xa 10 kg kambe xivutiso lexi hi lavaka ku twa xona kumbexani mi nga hi pfuna ku kha hi gimeta boto wa mina i ku swi tikomba swi kha swi vava ngopfu vanhu ntsena vo fana na mina na n'wina timhaka ta ku tala ka vanhu vo huma matikweni le handle van'wa tipolitiki swi tikomba swi nga vavavi kumbe swa vava hi ku vona ka n'wina a swi nge vavavi ku fana na hina na loko va nga va ri kona va swi vavaku mara tanihiloko hi hlamula swo karhi hi hlamula ku ya hi majority kumbe ku ya hi mandlele ya swilo leswi hi vona ku ntalo wa swona wu voyamela hala ivi hi hlamula ku ya hi mavonele yalawo hi nge vuli ka kona lava swi vavaku va kona mara ku ya hi majority hi ku leswi swi vonisaka swona swi tikomba swi nga vava botpet hi ku loko hi tshame hansi lava affectekaka kumbe lava twa ku vava hi mina n'wina hi fanele ku ya fola layini a xibedhlele hi mina n'wina mi fanele ku mi heleketa mukhegula a xibedhlele va nga kumi mpfuno se swo fana na sweswo dasani ku swi fanele swi va na vulawuri vanhu lava hi nga valanga hi va fanele va endla vulawuri byo fana na byebyo ivi ku va na ti-measures to karhi leta ti fanele ti vekiwa ivi hi kota ku endla swilo tiko ra hina ri ya mahlweni otherwise siku na nkarhi swi ta fika lava akatiko va nga ta pfumaleka control vaakatiko va nga ta se va nga ta ti tekela nawu va ti vekela mavokweni ya n'wina inkomu 0860 002 ya mahlweni endzhaku ka leswi gongomelai na n'wana n'wati 12 to 3 musumbunuko ku fika ra vontlhanu ni majabu no twanga ku leyiwa nhlokomhaka hi fanele hi va hi ri ntlhanu wa vavanuna hi tshame hansi ka nsinya ku ri na nchumu swi nwiwaka hi kota ku vulavula hi yona
Ngwe ka go se bana conference aba rona itamlaba mtahla msibita ihlamse problem tingoba ka mani mhlangana kuna to kota ku ololosa ka tiva ku problem hiti wanuna muhoxa la ni tekana na hi ku zi ku va late mila hi nga tekana mina hi straight ni nga n'wi vutisela ni n'wi vutisela za hlamula ku va ndlisa hi yini swi na n'wina ni nga n'wi vutisa na n'wini wanuna mi nga ni vutisa hoy Ngomela ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela bari unamfanele huma hola va kutwa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula bari unamfanele yo tiva leswi nga ndzeni ka swakudya swa wena hila yi ta emugangeni wa ka n'wina ku lemukisa hi madyelo yo antswa na nkoka wo tiva leswi nga ndzeni ka swakudya swa wena leswi nga ta ku pfuna ku teka swiboho swa kahle eka swakudya swa rihanyo lerinene joina xiphemu kumbe joina xipano xa hila emasingita mall hi ti 12 Mhawuri 2025 kusukela awara ya 10 nimixo ku fika awara ya 1 ninhlekani va nge sayina xivilelo eka hila.org ku nga heala.org hi ti 30 Ndzati. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomandlela 0860002543 wena wa pfula ku xani moya ile ku languteni ka timhaka hi ku angarhela va economic freedom fighters ku katsa na va Action SA hambi ku ri va ni ku ringateni ka ku vona leswaku kumbexani Holobye Gayton Mackenzie a ni rivala ATM Holobye Gayton Mackenzie va fanele va tshika ntirho tanihi holobye hi ndlela yele leswiwani swi landzelela matimu ya lawa ya nga tsamburiwa eka timhaka ta internet laha ya vulavulaka hi timhaka ta leswaku ongeti va na rivengo eka vantima kumbe va na rizondo eka vantima swi nga leswi swi nga endla leswaku un'wana wa xirho xa DA na ye a susiwa ka huvo yo endla milawu hikokwalaho ka ku va ku ehleketeleriweni kumbe matikhomelo ya yena ya fananisiwe na swoswo leswo se tin'wana ta timhaka leti a hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka toho ku katsa na ya leyi nga mahungweni swinene ya ku va swi tikomba ongeti maphorisa va tirhisa switirhisa vona ku va va ololoxa swiphiqo swa vona swa le makaya ku ve swi le ntirhweni hi nawu swi sala ntirhweni swa le kaya swi ya kaya naswo swi sala akaya se weyi u angula kwini ka makaya yaleyo ke timhaka ta vukona bya vanhu vo huma matikweni le handle naswo swi swa ha ri ntlhontlho etikweni ra hina endzhaku ka loko ku ri na swiyimo leswi swi kombetelaka vo hi ndlela yaleyo tanihi van'wani va vavangi va swiphiqo leswi hi langutanaka na swona Afrika-Dzonga se a hi ku twi ku u ri yini eka nomboro yale ya 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 un'wana mingiseri hi loyi nhleka bote papa kahle hi pfukile ngobana bote ina wala okay ma lava ku khumbanyana ka le ya sungula mako hi xihatla sweswi ya maphorisa lama taka switirhisiwa swa vona swa le tirhweni va swi tirhisa kaya so no vulavula swona no un'wana ni nga tshama ni va almost ni va victim ya swona so what I've realized about hina maphorisa ne i ku hina ku this thing ya ku a swa ha fambanga kahle phorisa ri helele airtime hayi a ri helelangi airtime ku nga va hayi phorisa ri phorisa ri nge helele airtime ku nga va ku ro va yina xiphiqo xa network ai amukeleni n'wana mingiseri loyi hlakani aye bothati jang pfukeli se swi njhani pfukeli baba na ngamahlawule ka rivala n'wamahlawule swi yo yini mungonhleka phorisa ri helele airtime hayi kamba swi na mhaka yena ni mahlweni mirini n'we okay me lava ku comment ka leya gender based violence ya maphorisa so mhani ku swi nga ka swi nga kote ku maphorisa loko ma chayisa ma siya swibamu ntirhweni na ku fana na ma-security ku loko ma chayisa ma endlela over vanhu lava va ya va ku on duty loko nampundzu va chayisa va endlela lava nghenaka ntirhweni and
and then xin'wanyana xilo a ni tivi kambe i ncini xi ndlaku ku mi vona onge sweswo swi nga pfuna hi ku a ni ngo a nga xi tirhisa nkarhi walowu a nga ntirhweni xibamu lexi yena yi ta va problem hikuva a na case leyi a sweswi loyi a nga tshama a landziwa vhele munhu a ri ntirhweni so mara swin'wanyani na loko vanhu va ri high school a ndzi na thicara kumbe ku ngondziwa subject ya ku n'wansati i fane a ti tiva mani i nga tshami ka toxic relationship hi mhakeni ya ku ni lovoriwile hi mhakeni ya ku loko ni muka ni ya kaya vanhu va ta ku yini i bava nanga a swi tirhi loko munhu botheta a nge fiki namuntlha a fika a mi duvula a mi dlaya namuntlha so i ta rhanga ko ta va na swikoweto masiku hinkwayo u ta ku byela ku ni ta ku dlaya ni ta ku dlaya mara hi ku mi kuma ku nkarhi wun'wanyani vavasati va na leswo swa ku loko ni muka ni ya kaya vanhu va ta ku ni xivuya va ta ni tekisa swin'wanyani hi chava ku tlhelela makaya kambe xivutiso ku ta va ku i fika loko mi ku toxic mi vula yi relationship ya toxic i yi swi tele loko hi vulavula hi toxic ku na vavanuna va ku mi kuma ku munhu i kwatelana loko hi ze hi tikuma hi ri ka relationship ndisa ku hi va hi ri vanhu lavakulu swin'wanyana a swi nidi ku munhu a nga vuya a fika a kwatela ku i ku mimbeni nga swekangi a sungula ku ni ba ku wa yi nga swekangi a ni hi fanele hi rhanga hi tiva ku okay a ni swekangi a ni karhele a ni nga so kumbe mi kuma vanhu ri busy hi tiwacheni ta vana le ku pfuneni na mina ni ri n'wansati ni ri swona karhala mara se amukela n'wanuna ku ni teka nsati wololowo ka a nga sweki a ni loloke no karhala mina ni munhu impela mi munhu n'wana mani ntiyiso ni mi tirhisa swa mina khetseli sesi wa mina hlayisekani kwala a ka rivala 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makoma Ndlela a hi hundzeni laha ta vuya hi swa mahlweni ka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. sweswo mixero Munghana Lonene FM Makoma Ndlela hayi a hi yiseni mahlweni beri ha ri na nkarhi wa ku va hi ya mahlweni hi vulavula hi timhaka leti a hi ku timixero mina 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM n'wana mixerilo nhlekani minjhani buthethe epfukeni minjhani botomi ipfukile hosi a khensa bongi ndlovu ka heli Clara buthethe ndi kombela ku va ni nghena ka leyi mi nga sungula hi yona loko mi pfula nongonoko ya leyi mi nga vula ku swi tikomba hi nga ku vaakatiko hi vona va complainaka hi ti-foreign nationals van'watipolitiki va hina hi nga ku a swi va khumbehele so ni la ku vula leswi buthethe van'watipolitiki va hina buthethe a swi va oloveli ku yi nghena straight why loko a swi va oloveli hi ndlela leyi ni ta swi fananisa na n'wana wa mina lweyi a holovisaka makhelani loyi a hi kombela mugayo eka yena loko hi kula because a nga tivi matimu why ni vula so van'watipolitiki va hina va na matimu lamakulu na matiko ya le handle mi ta tsundzuka ku buthethe van'watipolitiki va ve exile ka tindhawu ta ku fana na vo Zambia vo Mozambique vo Zimbabwe Botswana Lesotho Swaziland na tin'wana na tin'wanyana buthethe ni ta swi veka straight ku Zimbabwe hi yin'wana leyi Robert Mugabe a nga hi fida ANC loko yi struggle se hikokwalaho ka yini mi ku Zimbabwe hi yona yi nga hi fida loko Robert Mugabe a fida ANC hi mi vula va mani la loko ndzi ku hi ndi vula ANC ku angarhela na PAC na van'wana lava va lwela ntshunxeko because a va endla sweswo on our behalf a va lwela hina va nga lulu vona va ri voxe buthethe hambi hi Samora Machel i hi pfunile Kenneth Kaunda i hi pfunile mi va vurini mavula mavito ya matiko yana na mahlweni phela ku hi kota ku ku ze ndi vula so buthethe a swi va oloveli
va boheka ku va va tirhisa language leyi ngo i xidiplomat loko va vulavula va fanele va careful ku va nga hlohloteli madzolonga va nga hlohloteli xenophobia because loko vo fika vo vula direct hi nga rivaleni ku hina tiministara lava tshamaka va huma va matikona le handle loko va hlohlotela madzolonga swi nga endleka se va tekiwa va yisiwa ka International Court of Justice ku ka Criminal Court kambe loko va ri ka matiko ya lama loko va ri ka matiko ya lama a ni swi tiva ni nga ri kona kambe loko va ri ka matiko ya lama a va nga ri ka ti-camps a va tshama switandini swin'we ku fana na le Merimi a Soshanguve va nga fika va tumbuluxa a vo nghena but leswi humelelaka a va ri ka territory ya tiko rin'wanyana kambe a va ri ti-campaign naswona a va nga ri ti-campaign ta ku a va nga ri ti-campaign ta ku va ku laya i kampa ya vanhu va ANC laya i kampa ya vanhu va yinini a va tshama va hlangana na vaakatiko van'wana va kwale Zimbabwe Zambia na yinini a va na ti-camp mara lexi salaka i tiko ra van'wani vanhu a swi na mhaka ku mi gumbe xitendani hansi ka nsinya lexi salaka mi bukulele a tibodara mi nghenanga hi ti-passport mi le ka ndhawu yin'wanyana mi dya swakudya swa kwale mi phuza mati ya kwale se hi leswi swi endlaka van'watipolitiki swi va tikela ku va vocal hi mhaka leyiwa because va benefitile na vona ka matiko lamawa se ni vula swi Buthphet mhaka ku se va le ka dilemma va le xikarhi a va swi tivi ku va yima na va le handle kumbe va yima na va la kaya ene leswi ti-facts leti ti humesaka hi Dudula va ti vona swa ku i ntiyiso but a swi olovi Buthphet because Mozambique hi pfune ngopfu se loko ku ri ku va swi vona ku i ntiyiso va hleketa ku ta yisiwa ku yini mahlweni hikuva a va fanele va kha va nyika tlhelo ra ku ta fambisiwa leswi mina ni nga vula ku sweswi Buthphet leadership ya hina se yi stakile a va ha na way forward swa va tikela a va ha na way forward va boheka ku va kun'wanyana manjhani va yi solve hi ku miyela because the moment u pfula nomu mi nga ri va ri ku mhaka social media se yikulu ngopfu loko the moment u pfula nomu va le ku swi voneni va le ku swi tweni va le Swaziland Mozambique ku president wa hina u vula leswi na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi va boheka kona ku va vulavula va va very 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 calm va tlhela va va careful va va vigilant ku va nga kumeki Buthphet va nga tinyimpi ka hina va makwerhu xa mahetelelo Buthphet mina na concern ku why loko vulavula hi ti-foreign nationals hi vulavula hi vanhu vantima ntsena hi nga vulavuli ma-India hi nga vulavuli ma-China hi nga vulavuli valungu Buthphet ni la ku vula ku apart leti hi dyondzise ku hina hi zondhana hi xihina ni la ku vula leswi xa mahetelelo Buthphet ya hi tselani ku na un'wana la layinini la okay ka hina rixaka ra Machangani ne loko ndo loyi a ngo yena a nga na timitsu ta Mozambique a ngheni a yi byela xibongo xa yena hi ta n'wi vutisa ku xibongo xa ka n'wi xi huma kwini na vamakwenu Mozambique na vamakwenu ku va na vamakwenu Mozambique a swi vuli ku timitsu Mozambique ku fana na mina xivongo xa mina xi huma Central Africa the Great Lakes se mi nge vuli muku hi mhaka ya ku van'wani va fika va khwekela Mozambique se swi vula ku timitsu ta mi ti le Mozambique se yaleyo research ha yona lavani yin'wana ndlovu inkomu khensile a yeni ka yin'wana khensile Botobile khensile ndlovu fambisa sweswo hayi liya research ayi famba nkahle ayi famba kahle kama yamkeleni kwani mihlero 0860002543 nokona ku Africa wa vulavula eka Munghana Lonene FM Makomandlela inhlakani mi yamkeleni inhlakani Buthphet mpfukini sesi wa mina hi pfukile kuna minjhani hawa hi pfukini na momu kwala Pitori kuna momu ka hisa dyambu ri humile inkomu sesi wa mina ndzi kombela ku vulavula hi leyi ya GBV ya mina leswi ni nga swi lemuka na ha ri ntsongo mara leswi ni nga swi lemuka eka vanhu lava va nga maphorisa va swi endlaka sweswo i vanhu lava a va swi dyondzi loko va ri ka xiphorisa i vanhu lava va nga kula va karhi va ri ka ntshikelelo lowu fana waloyo wa ku vona vatswari va karhi ku ri na abuse emutini ene va kule hi swona se loko a tikuma a nghena ka xiphorisa i va a se a ri na swoho hayi ku i va a swi dyondze kokwalaya ka xiphorisa swi nga ri na mhaka ku i dyondze kwihi se xivutiso i ku
loko xiyimo xi te tani hi huma njhani ka sweswo hiku anakeni leswi lava ku swi vonaku hela. ku xi nga hi pfunaku ka mhaka ya so i ku hi va na ni sure ku loko va ya training va endla ku na course leyi va yi endlaku leyi yi includaku swi swo fana na abuse kokwale a xiphoriseni. So ni hleketa ku ri loko ku ri ku swi swa ku fana leswi swa ku psychology tikhoso ta kona so va mhaka ya ku yi va continuous yi nga ku swi nga vi mhaka ya ku loko va ye training va fika va traina ntsena kokwalayani swi helela kwalaya swi fanele swi va mhaka leyi endlekaku all the time va karhi va ku fana na hina ka rihanyo ku na tikhoso leti hi ti endlaku minkarhi hinkwayo ku pfuxelela vutivi lebyiya na byona. So na vona loko vo va na vo ndla khoso hi yaleyo ya psychology social studies va tshama va karhi va swi pfuxelela kumbexana loko vo swi pfuxelela swi ta tshama andlondzweni ku kambe ku na mhaka ya so ene swi ta tisa ku antswisa swinene eka rixaka ra hina. So va rivala va ya va fika va rivala va fika va tigedla se loko se i nga ha ri training a na wa ha ri training ka botpet i hluphi yini xa ku xi nga wu kakayisa ku i fake i hanyisa leswi i fake i veka loko va ku yima i fake leswi i theory leyi hi endlaku a xikolweni so sweswiwa u fake u yi endla practical masisesi. So yeah that's why ku va na ku relaxa. Seswa mina ni khensile swinene hlayisekani ni khensile loko mi ni nghenise kwala movheni ya n'we ya manyunyu mi va na siku lerinenani fambisese swo sesi ya ni le ndzeni ka timovha ta manyunyu tin'wana ta tona u ti khandziya ndzi tshama ni ti khandziya kumbexani ku tiva mani ni nga ze ni famba no ti khandziya ni nga ti khandziyangi kambe na nghena loko ku fika minkarhi yaleyi nakonako loko wa ha ta ya mahlweni loko hi vuya mahungu ya misava hi bula na va economic freedom fighters kambe ke hi nga se endla tana hi tweni ku mahungu ya misava lava hi nga tshembisiwa wona hi mani kosi na jauke ma fambisa kwini nhlekani. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Eka botpatch ka kuna muhumelerisi Sitwaran Cindani kwalano na mikereka leya EFF va yi vulavulaka ehenhleni ka tatana Gayton Mackenzie va kombisa ku leswaku u nge va na xihlawuhlawu ehenhleni ka vanhu va ntima. Mina ndzi nga swi vona siku rin'wanyana vile a ni kha ni hlamusela na vatirhikuloni endzhaku ka loko ku tlangiwa u nga ku ri final ya Culling Black Label Cup. Loko ntlangu wu heri laha se ku nyikiwaku timendlela lexikan'we na khapi loko va foli layini vatlangi tatana Gayton Mackenzie va ri kona tanihi holo bya swa mitlangu ni voni loko vafana lava va foli layini va kha va nyikiwa timendlela loko ku fika munhu wa ntima a vo fika va n'wi khawula kunene kambe loko ku fika loya wa rixaka leri nga ku i mukhaladi a va fika va n'wi khawula va n'wi vukara va tlhela va n'wayitela xikandzeni. So ni hetelela ni ku ri hayi onge tatana Gayton Mackenzie va le ku hlawuleni ka vatlangi lava ku ya hi mihlovo wa vona. So loko EFF va humelela va vulavula timhaka ta so ni swi tekela nhlokweni ku ri na mina ndzi ni swi vona hi ndlela leyi inkosi. Ku endliwa nawu lowu nhlekani Botkalanga Pat Mathebula mina ni lava ku angula ka leyi ya maphorisa lama tirhisaka switirhiso swa le ntirhweni va swi tirhisaka timhaka ta vona te le kaya kumbe xana tin'wana hambi ku endliwa nawu lowu loko machayisa masi ya swibamu entirhweni a wu nge pasi hi Botkalanga. Ku na swibamu leswi maphorisa lama ma tekelaku vanhu swo ka swi nga ri nawini swin'wana a va swi endli over police swin'wana va swi teka ni vulavula so ni khe ni tivana na maphorisa ma ku hlaya ma tshamaku na vona sometimes ma na swona swibamu leswi mi kuma ku va tshama na swona kwihi
xikongomelo ka heli duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula ungayele lexi eka Afrika wa vulavula. Ni un'wanyana wa lava va nga khanga va xanisiwa ndi tsandzekise hi va xinawu ndi yile ndi ya report emaphoriseni hi ya court emaphoriseni loko ndi ya va nyike a papila ra ku ndi ya ka dokodela ivi dokodela va fika va tsala ku ndzi biwile ndzi vavisekile loko se hi ya ka a court va fika va ku a ku na vumbhoni a wu nga ta va na vumbhoni Pet munhu a ku bele ndlwini a khiyeri vanhu ndlwini kambe a ku nga ri na anini mirhi a ku ri na tswalo ro huma ka dokodela a hi vumbhoni byo kenela ku munhu loyi tshoveke rimbambu i tshomeke voko i pfimbile i ndleni a hi vumbhoni byebyo a ku ri byo vumbhoni mara va tiva lava munhu loyi a nga swi vona ene loko ndi ta va a ndzi bile a khiyeri vanhu loko a ndzi ba ndi hume hi fastere swi ya khelani i vanghani va yehe va tile va ta swona swa ku i ni xanisile mara loko va ku va fanele va nyika statement a va zanga va yile u swi vona swa ku laniwa se ti bihile ni swi vona ni hume ndlwini ni nga mbalanga buthete ni nga ha ri na mhaka ku humelela yini ku chava vutomi bya mina. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. isweswo mingisero munghana lonene fm makombandlela inongonoko Afrika wa vulavula ka munghana lonene fm hi ndlela yeleyo 10 minute ntsena ku bela awara ya 13 va economic freedom fighters va ri hi ku tsakela ka vona a va ta tsakela loko holobye Gayton McKenzie a vo suka exitulwini xa vona va suka hi leri nge yini ke a hi buleni na ku ri kumba Mnyayi kusuka ka economic freedom fighters va Nyayi nhlekani mi amukeli ka munghana lonene fm inhlekari na Kenza n'wana mani ni te nkulukumba nta khomiwa mi ndi sori nga manda swi kahle mani swi kahle na hina yi vona i ta ri ta fana ai buleni economic freedom fighters yiri loko swi mi tsandza kun'wana mi nghenisa xinghezi swi na mhaka vona swa ku ri munhu wa ku va ku ri a nga u na self hate munhu wa ku va ku ri is a racist himself. So as the economic freedom fighters we are saying he must be removed. If the ANC led government under Bo Ramaphosa i vulavula ntiyiso hikuva swa ku ri or if ever i yimela ntiyiso ita muhumisa lo wala va wani vo Gayton McKenzie. You're speaking about history. Which history? Yeah. Says I was asking kuri history yi le mbula ku yona minge swi vonakile ka history ku vo a va rhandi va na self hate a va rhandi vantima va racist mi vone yini loko mi langutisa ti-tweet ta vona kusuka lalaya vo 2013 vo 2014 va vulavula hi loko ya hi ti-tweet ta vona va vulavula hi ku ri munhu hi kafuri va tirhisa ku ri munhu wa ntima hi kafuri swi vula swa ku ri munhu wa ku ri na yena u na u habara self hate as a black person. So u nge vi namuhla if mi tsundzuka last year ku ve na ku humisiwa kwa Ronaldo goals va DA because vanhu a va eka history ya vona va kuma swa ku ri va na vona a va vulavule va tirhisa rintshwi la ku ri rito ra ku ri kafuri then va humisa va yi vulavula Ronaldo goals va DA va swa ku ri va humisa laya ka cabinet. So na hina as economic freedom fighters iri lava wani vo McKenzie na vona loko va nge vi munhu wa ku ri namuntlha va vulavula swa ku ri vanhu va fana lava wani va ti-podcast va fana ku ri va endla public apology va pfula na ti-case va ri hi ti-racist
mara loko wena u ya ka vona u ya u cheka swilo swa vona swa ku ri va swi bula or va swi vulavula lavawani vo Mackenzie u kuma swa ku ri na vona swa fana so u nge vi munhu wa ku ri u vula leswiwani mara loko u cheka mina ku ri na mpundzi ni mfundhisi loko na nhlikari ni tavern hi le ku cindeni ma swi vona swa ku ri vo Mackenzie tolo a va ku hey Kafuri namuntlha va ku why vanhu lava va ti-broadcasters they are racist, they must even apologize, they must be removed, they must be apologize, they are even threatening to open a case against them as the vo minister vo Mackenzie. So as the economic freedom fighters we are saying na bona va fana ku ri va removiwa va immediate removal from cabinet as a minister because we are harboring somebody who is suffering from self-hate as a black person, because if you remember, colored are classified as black person. And marna bona loku uba langutisa vo Mackenzie loko swi va favora to kuma va ku hayi mina am colored mo loko swi va favora va ku hayi I'm a black person unge tivi swa ku ri that's why ni ku unge vi mfundhisi during the day loko ku va na ntshikari u va tithavenini so lava wa Mackenzie va fana ku ri va humisiwa as a minister. Kube, what necessitated this thing ya ku languta history yabona? He's been a minister for some time now and he's been a member of parliament for some time. Ikokwalaho ka ina inga humi, is it a way of protecting lava banga abaraka podcast kumbe na bona baka podcast they should find the punishment that they deserve, but at the same time na bona all of them na bona bakuma the punishment that he deserves? Na vona va endlangi swona mara loko hi vulavula hi vo Mackenzie hi vulavula swa ku ri that's why ni ri munhu ange endli left a endla right at the same time. Vo Mackenzie loko va vona va ri no vanhu lava va fana ku ri va endla public apology na va ri va pfula na case mara na vona loko ya ka vona it is informed by what he had said in his tweet previously to say today he's calling upon the youngsters to say these people must even make public apology and all those things. But at the same time, vulavula hi munhu yena ari munhu ku ri a vulavula hi swona I attrisa the K word or the Kafru word in many tweets. It's not one tweet. If 2013, 2014 va vulavula hi swona. So na swin'wanyani swa ku ri swi endla swa ku ri hiri it's not like va vulavule swa sweswi va ri minister. Di vulavula swa ku ri ANC ite ya humisa lavawani vo Ronaldo Goons after na bona abantu va teka va rangutisa ka ti-tweet ta vona ka history ya bona then va vuya va ta va ri va fana ku va humisiwa so na bona vo Gayton Mackenzie va nge ku bona vanhu lavawani va ende wrong, they must be also be open a case, a public apology swilo swo tala mara na vona a va swi endla va swi endile then va swi vulavule then ka ti-tweet ta ku hambana and a va deletangi ti-tweet letiya mara na vona namuntlha swi leswa ku ri munhu wa ku ri u tlanga double barrel loko a lava vanhu va South Africa ku va mu vona swa ku ri yena as Gayton Mackenzie u is for the people u vulavula u nga ku yena is a saint mara loko u ya u cheka swa yena mi kuma swa ku ri yena na yena swa fana u fana na vona lavawani so va lava the same rehabilitation so the leader of a political party must so that's why the EFF were calling upon for Gayton Mackenzie to be removed with immediate effect. If Ramaphosa or if President Ramaphosa va mina business with this thing ya ku leader South Africa and then not because Baba protects Gayton Mackenzie because of political associates because he's part of the GNU government. So lava vanhu va Ramaphosa va fana ku ri na yena va mu humisa same way loya wa DA va ri Ronaldo Goons na yena va mu humisile. Sadibzeleni loko swo ka swi nga endleki sweswo, what is your next move as economic freedom fighters? No, but I mean ku appoint as minister is the prerogative ya president bona go Ramaphosa. Rina as the EFF will take it further. That is why we're calling upon the removal of him. We can only do that and call upon the removal of him and even agitate in the society at large because remember appointment of the ministers, she sendwa immediate powers the president. And what about the member star legislature? It power star man.
30 votes. The members of legislature mi vula ku appointa ti MEC ti premier. And okay, ne vula ku like first one aningo ngwina kuna cabinet leyi nga appointiwa hi President Ramaphosa. Munhu loyi nga appointiwa as a cabinet member iva ari a member of the legislature so. So. Se subula loko President vo fika va ku Tatana Mackenzie wa ha ri holobye sweswi. Subula ku va ta va xirho xa huvo ya endla milawu. N'wina mi ri a va suki a parlamente va nga ha ngheni mi lava ku va nga ha ti a union buildings va nga ha ti a TNAs va nga ha yi a parliament precinct hi swona ku swona mus. Hi vulavula swona vo Mackenzie he was not rehabilitated. That's why loko mi tsundzuka mi ta tiva swa ku ri as economic freedom fighters ha vulavula swa ku ri munhu loya is a gangster, is still it's not rehabilitated. Ku ri na loko laya va mu appointa ku ri a va minister hi vulavula swa ku ri va appointa matsotsi munhu loko a nga change. Nimetwi mara kumbexani cincile mani sweswiwani ani tweet liya ya va 2013 namuntlha i 2025 a nga cincangi. Lo a nga cincangi because na yena a ta va na yena loko a cincile a ta va na yena a ta ka public a kumbela leswi a swi kombela swa ku ri vanhu va yisa lavaya va ti-protesters va endla public apology. If vo Gayton Mackenzie a va cincile na vona va fana va ta ka public va ta va ku hi 2013 te these people ni tirhise rinsu la kafuri na namuhla ni kombela swa ku ri public apology na yena a kombela leswo a swi demanda from the protesters na yena a ta swi endla ku ri na mina ni kombela public apology ni I've changed, I'm now rehabilitated, I apologize. Mara wa yena a nga apologize mara u lava munhu mun'wanyana a apologize. Kube n'wina as economic freedom fighters, what is your position ka timhaka letiya ta open podcast? Ta open podcast ta ku ri ai must ta ku ri as the economic freedom fighters will never hi nge support self black hate or hi vulavula hikuva we don't support racist, so we are against any statement that is which is racial or that is meant to komba ku nga tsakeli ku va munhu wa tima. Economic freedom fighters rina we are for the black people, so there is no way that hi nga promota swin'wana na swin'wanyana swa ku va swi nga fambelana langi na ku va ku ti rhandza as munhu wa ku tima. Se mi lava ku ndleka yini hi vona lavaya? Mi vulavula lava va ti-broadcasters. Yeah. Lavayana bona hi vula swa ku ri I mean those ones they can still be rehabilitated. Va na bona swa ku ri ku va na public apology mara hina swa sweswi ri munhu mun'wanyana na mun'wanyana as an African, munhu mun'wanyana na mun'wanyana u fanele ku ri a ti rhandza as an African person. Mi vulavula lava va ti-broadcasters. Yeah. Lavayana bona hi vula swa ku ri I mean those ones they can still be rehabilitated. Va na bona swa ku ri ku va na public apology mara hina swa sweswi ri munhu mun'wanyana na mun'wanyana as an African, munhu mun'wanyana na mun'wanyana u fanele ku ri a ti rhandza as an African person. Kusuka ka economic freedom fighters mani Rendani Munyai. Mani Munyai khensa swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Na mina na khensa swinene inkomo. So mingisela mukana lona FM batweli ba economic freedom fighters va ri yini n'wina mi ri yini a hi hundzeni laha. Ku nga ri khale hi ta va hi kha hi bulana brigadier Hlulani Mashava hi lava ni nga kuma xitiyisiso xa leswaku hi ta bula na vona hi timhaka leti timbirhi endzhaku ka loko muyingiseri a vilerisiweku lava ku na vatirhi ka ndhawu leya maphorisa lavan'wani va tirha hi nawu wa SAPS Act i nawu walowo kasi van'wani va tirha hi Public Service Act nawu i nawu wun'wani walowo se hinkwavo va kha va tirha ka ndhawu leyin'we kambe swi tikomba ongeti ku tirhisiwa ku va tirha ka ndhawu leya maphorisa kambe a va khomiwi ku fana. Xana xivangelo ku nga va ku ri yini a hi lave ku tiva ku a Mpumalanga swi famba njhani
a hi lava ku tiva ku a Limpopo swi famba njhani se vele Limpopo va yimise voko va pfumela va ku va ta hi hlamusela ku endleka yini vele Mpumalanga vete hayi a swi nge koteki a hi lave Brigadier Donald Mdluli ku va nga ta hi hlamusela ku hala Mpumalanga mi va khoma ku ringana vanhu lava kuma va khomi ku ringana ke se a swa ha kotekanga ku va hi va kuma ku ya hi laha muhumelerisi a nga vula hi kona kasi va Vhembe na voho a va fanele va ta vulavula hi timhaka ta le Phugwane a va se fika a va se tiyisisa ku va ta hi byela ku a Phugwane ku ndisa ku yini vanhu va ngo hlupheka hi timhaka ta mati na nkandziyiso wa koho luwan'we mi nga rivala hi ta mitlangela wona loko va fikile ni vula lowa wa le Phugwane wu koho va wu lulamisile muhumelerisi hi ta mitlangela wona mi kota ku twa ku mali va le Phugwane a va rila hi yini hi ku anakeni hina hi rito eka lava ri pfumalaka se a hi mi tivisa ra mina ku mi khomete hi timhaka hi nga si fika kwala ka hafu ku pile awara ya n'we mi vatweli va Economic Freedom Fighters kumbexana mi nga landzelela ka leswi va kha va bula sesirendani Minyayi lava va kha va kombisa hi timhaka ta hi laha tanihi Economic Freedom Fighters va nga na ku tsakela swinene ka leswaku munhu wo fana na Holobye Gayton McKenzie lava hi ku vona ka mina loko ni kha ni va vona ku tirha ka vona ni ri mpfhukeni i un'wana wa vanhu lava va tingile ku tirheni ku hi teka na ku tiyimisela mani un'wana loyi va keta ku tirheni ku hi teka na ku tiyimisela kambe hayi va Economic Freedom Fighters va ri na ku tirha ka voho ku hi teka na ku tiyimisela xiyimo hi lexiwa n'wemiriyini 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makombandlela i xa ku nwa munhu xo loko mi nga se nwa mi sungula mi dludla ene vula mi fanele mi sungula no tiva byala byin'wana bya le ka khatuni loko ndzi vona vanuna ai i va le dutsika 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a inhlekani njhani botaka buto mina hi pfukile mina minjhani ya pfukile a khensa buto la ku hlamula leya mhani lava ka Minyana va EFF ya a va ndli swona hi ndlela leyiwani Mackenzie va vona ku yena i lwa na vanhu lava le handle njhanjhani ende yona EFF yi yima na vona vanhu lavaya leswo ntona loko va vulavula va ku maAfrika anti loko maAfrika va hlamusela yini la a fanele va te South Africa kwani sweswi vulavula hi timhaka ta South Africa a vulavula timhaka ta Afrika se n'wina miri hi ku vona ka n'wina lexi xi ndlaku ku hlotahlotiwa Holobye Gayton McKenzie swi le kule ngopfu leswi swa timhaka ta rizondo ra vanhu vantima leswi nga tala i ku va ringeta ku sirhelela lava va nge i maAfrika hi sweswo datsona mhani lava va swi vurisa sweswo Mackenzie a nga ndlangi nchumu i vona ku yena i le ku lweni ande i lwela ma-South Africa laha EFF yi nga lavi ku lwela ma-South Africa yi lwela ku ma-Afrika mara i lwela ma-South Africa i njhani a kha a tirhisa rito leri hina maAfrika-Dzonga hi ngeti a ha ri lavi ra K rorero ni va ri nga ri kahle ku munhu i munhu wa rheta mani why va nga se va langutana leswin'wana a nga swi endla leswinene ku na un'wana nkulukumba Hosi a nga rheta sweswo na yena i humile ka huvo yo endla milawu a ri wa DA yena hikokwalaho ka yini mi nga vulangi wa rheta na botsa ku twana hi leswi ni hlamuselaka swona naviti ni vula ku EFF leswiwani yi le ku beni ka xibakele yi bela maAfrika tanihileswi va nga vurisa swona yi ba xibakele yi bela maAfrika laha ma-South Africa mi nga ku hluphekeni botsa loko ma cheka kahle ni tshama ni mi sendela tiyimela ni to mi tshama mi tikumana hi leswi vanhu lava swi kota ku va teka ti-passport ni vula swo ri ku huma loko ni huma makeni maAfrika ma swi kota ku teka ti-passport va nyika timovha leta va nge va malayicha tata bisiwa swigandlu a misiyeni kumbexana a bodareni yin'wana na yin'wana munhu loyi a nga fambangi a ri kona la hi kg ka yiva passport a nga fambangi mara a ni ngo a swo boha na hamba ku loya yena a yi ta biwa sweswo swa fana musi ni vula ku a ta va a kha tshama kwala tikweni loko a loya yena le Libombo kumbe a Beit Bridge kumbe a Phafuri a fika a bihisa xigandlu a tlhela a vuya a ku ta va ka ha ri yena swona mara ni twa ku a swi fambi hi ndlela ku yena a nga yangi le ku va ku posiwe passport liya yi ya le
va fika va ti tekela mali munhu wa kumbexana i filimi nga nga swi tiveki na ku passport ya yena kumbe a ya yena a swi tiveki ma swi vona mina EFF na hi so a dream masanona la John la amuku n'wina EFF fambini aish vula swin'wana ku mina EFF a ni tivi ku swi ndlise ku yini mingisero wa mina kambe hambiswiritani tlhelo rero a khata na rona hi ndlela yaleyo a hi hundzeni hi ya twa mahungu emisava ya awara ya vumbirhi ku ya ta yimise ku yini ivi kusuka kwalano na ku pfumela ku ri hi ta va kuma brigadier Hlulani Mashava hi twa ku va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ya ti SAPS Act na PBS Act kumbe ungayelelesi eka Afrika wa vulavula kumbe loko xiyimo xi te tani a ku na susumeto wun'wana wu ndlaku ku ze swi fika laha MEC ku fana na ku kumbexani swin'wana swi hlwela na hi laha swi nga fanelangi ku swi hlwela kumbexani mi ni pfuna ku twisisa kwalano a swo va ku hlweleni Khalanga i right i ku hlwela kambe na van'wana vanhu lava nga kwala ndzi ka ndzawulo va hleketa ku va nga swi kota ku influencer swi ya ka Khalanga swi nga fanelangi swi ya kona se vanhu va ka hina hi ku pfa wa swi tiva ku na un'wana munhu ni nge vuli mavito ma yena sweswi hi nga ze hi n'wi hlongola ka department sweswi ni nga MEC a ri ka xiyimo xa le henhla la i nga kuma ku sayiniwini a sayinisa na vanhu emutini swi famba mara swi hinde hi le ka mina mara ni nga vula ku a hi pepejerini swi nga ri swona leswo swi ri swona loko lavan'wana se va swi twa ku mhaka leyi se yi tshamisekile loko hi ku heyi hina hi sayinini na n'wina va ndyangu mi sayinini hi leswiwa hi kuma ku a ku nga ri va ndyangu vona lava va fanele va sayina kumbe lava nga sayina a va hanyi munhu wa swi endla sweswo hi mhaka ya ndlala leyi ni hi vulavulaka mara MEC vito rero mi nga ri tirhisa mi ri kuma kwini pepejerini Khalanga loko ku ri wo fane i ya hala hi ndlela leyi ivi munhu un'wana ha harisa tihomu Khalanga munhu a lava ku tihomu ta n'hweti nga vuyi a ti vonini a ku byela ku ti tlhelele hala swi vula ku pepejela sweswo Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kumandlela makube na rona 30 minutes ntsena kuphela wala ya 13 enongona ku Afrika wa vulavula eka ku haxela wana kusuka studio 1 ile Masingito Mall again Masingito Mall lava ngile ku lulamiseni ntsutsumo un'wana wa xiyimo xa la henhla ngopfu lowu lembe na lembe va xiphemu xa wona tani Munghana Lonene FM tema ku na lembe leri ta va hi ri xiphemu xa wo ta va ka hi tsutsuma na hina mina no tisiyela munhu un'we ntsena tisiyela munhu wa mina wa swi tiva na yena ku ni n'wi siyi na le ka lembe leri ni n'wi siyile swo boha hi nga se tsutsuma kambe hambiswiritano a hi yini ni ta rhamba ra brigadier Hlulani Mashava va ta tsutsuma na hina ni ta sungula na ya tsutsuma na vona leya ile Seshego ni va siya se ni va rhamba hi ta tsutsuma la Agiyani ni va siya na ko swo boha ku ni ta va siya brigadier Hlulani Mashava va vulavula ndlela ya maphorisa a Limpopo hi la brigadier Nhlekani Isikani Khalanga sikan'we na vayingiseri a khensa swinene loko mi tinyike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina brigadier mani hi ravuntlhanu ku nghene muyingiseri la a hi lemukisa ka swilo leswi hina hi nga swi tiveki leswi mina hi nga swi tiveki swa leswaku ku na vatirhi vambirhi a maphoriseni van'wani va ri i va Public Service Act van'wani va ri i va Police Act ni pfuna ni ku twisisa vatirhi lavawani ku ya hi leswi mi swi tivisisaka xiswona brigadier hi khensile Khalanga ni ngo ni kombisa leswaku tanihi ndzawulo ya phorisa hi na mixaka ya vatirhi vambirhi lavo sungula hi lava nga thoriwa hi SAPS Act lava van'wani va thoriwile hi PSA va vitaniwaka va PSA Act mara mi ta swi tiva leswaku PSA Act yi gaveniwa hi DPSA leyi nga yona yi tholaka vanhu kumbe yi administrata ku timhaka ta ku thoriwa ka vanhu eka ti-department hinkwato ni ngo ni kombisa nakambe leswaku ku hambana ka kona hi nkarhi liya ya khale a ku tala ku vuriwa ku lava va PSA hi vona va mabalani kumbe hi lava va tirhaka mintirho liya yi nga ri ku ya xiphorisa ngopfu
kumbe yi nga ri ku operational ngopfu loko ni ta swi veka kahle ku fana na ku nkarhi wun'wani mi kuma ku va mbala uniform a va swi koti ku va va mbala uniform lava va PSA but ntirho lowu va tirhaka wona i ntirho lowu vitaniwaka leswaku i support function kumbe i ntirho wa ku va va kota ku va va pfuneta maphorisa ka leswi swi va ku swi kha swi tirhiwa loko mi fika ti-police station mi ta kuma ku na vanhu va ku hambanahambana van'wani nkarhi wun'wani va tirha va ri titleke van'wani ti-secretary va thoriwile hi PSA Act liya kasi loko hi ta ka SAPS Act i maphorisa lama ma vonaka van'wani va khandziya tivhene va famba va lwisana na timhaka ta vugevenga van'wani mara va nga mbali uniform kambe va thoriwile va ri maphorisa ku fana na mafokisi mi kuma ku va yini ku leteriweni tanihi maphorisa kutani loko va vuya va tirha ko va leswaku tindzawulo ta vona nkarhi wun'wani ti va ti ri specialize ende loko ti ri specialize van'wani a va bohiki na ku va va mbala uniform hikokwalaho ka ku va ri mafokisi so ntirho wa vona wu fanele wu nga vonakali ku hi maphorisa kambe va ka va tirha ntirho wa xiphorisa khalani se swi vula ku swi le maphoriseni ntsena hi ku le ku hleketeni ku hikokwalaho ka yini swi nga endliwangi kumbexani nala maphorisa va nga ndlangi ku fana na le masocheni hi ku amasocheni un'wana na un'wana munhu hambi tleke hambi yini i va sungule a famba a ri socha eya hala va tirha hi ku hambana matirhele ma vona kambe mi ta swi tiva leswaku a ni lavi ngopfu ku nghenelela ka sweswo hi nga ta vuya hi lwa na vanhu va ti-union masaku ku na ti-union leti nkarhi wun'wana ti nga tona ti rhangelaka swi timhaka ta vathori na vathoriwa ngopfungopfu na xiphoriseni ni nge swi ngheneleli ngopfu sweswo loko ko va ku nkarhi wun'wani va ri ko va lava ti-union va hina hi vona va nga vulavulaka hi swona hi nga ta vuya hi lwa na vona kambe leswi a ni ta ku kombisa ngopfu xona na hambi ku ri na vanhu va PSA Act members na vanhu va SAPS Act members vanhu lavawani hi tirhisana kahle ngopfu na vona tanihi xiphorisa hikokwalaho hi nyandza yin'we na ntirho wa hina ku va wu va kahle wu endliwa hi vona lava va PSA na vona lava PSA va swi tiva leswaku va lava maphorisa ku va ma kota ku va ma va pfuna hikokwalaho ka ku va hi kha hi tirha ka ndhawu leyin'we ni ngo ni kombisa ku a Limpopo yi ri yoxe ka xifundzankulu xa Limpopo hi na maphorisa lama ma nga SAPS Act members ma ku tlula 10,917 nakambe hi vuya hi vana lava va PSA Act members hi na 2,351 vanhu lavawani hinkwavo ka vona va na mfanelo kumbe i vanhu lava tirhaka ku endlela leswaku va tisa ku cinca ku endlela leswaku ku va na vuhlayiseki xifundzenikulu xa hina loko ni twile kandiso lowu ni nga wu twa lahaya ni nga vuya ni rhumeriwa hi tatani Mavasa ni swi twile ku na ku complaina kumbe ku na ku vilela ka ku swi tikomba ingaku lava van'wani va maphorisa lama ma uniform kumbe SAPS members va tekeriwa nhlokweni loko swi fika ni le ka timhaka ta tipoto na swin'wana na swin'wana ku ya hi kandiso lowu a ni nga wu kuma ni ngo ni kombisa ku ri leswi swi endlaku ku swi tikanyana laha ni twaku ku nkarhi wun'wani va twa ingaku swi va swi nga tshamisekanga tiposo to tala ta hina ta le maphoriseni munhu ngo ni sungula ni kombisa hi leta ta PSA ti helela ka level 7 loko ti helela ka level 7 swi vula ku loko ku wena u nga thoriwangi tanihi phorisa leri mbalaka uniform u nga ka u nga koti ku hundza u tlula level 7 liya swi vula ku loko u va u tirhile 30 years kumbe u tirhile 20 years kwala u za ya fika pensionini hi nkarhi lowu nga ta fika hi wona u ta famba u nga tlulangi level liya hikokwalaho ka ku yi khepiwile hi ku ya hi PSA Act a xiphoriseni tiposo leti nga kona ti helela kwala ka level 7 se loko u ya ka level 8 leyi nkarhi wun'wana loko se hi ta ka maphorisa mi ta swi tiva leswaku hi sungula ka constable hi nga helela ka general a nga national commissioner wa maphorisa so lahaya in between ku na ti-level to tala ku na ti-constable ku na ti-sergeant ku na ti-warrant officer ku na ti-captain sweswo so lahaya loko mi langutisa ku na ku vonaka ku pfulekile ku loko vanhu vo va kha va tiyimisela va nga swi kota ku va ya henhla leswi va swi lavisaka swona ni ngo ni kombisa ku hambi munhu a ka ya henhla ku sukusela ka vu-constable mi zama ya fika ka vu-warrant office ku na malembe lama yo karhi ya nga vekiwa ku loko ku fika nkarhi wa ku nkarhi wun'wani vanhu va endliwa leswi vongo hi grade progression kumbe ku hundziseriwa ka level yin'wana
u nga hundzisiwa mara va ta hundzisiwa ku fikela ka warrant officer kusuka ka warrant officer a ka ha ri na munhu loyi a hundzisiwaka laha ya hundzisiwa hikokwalaho ka ku va u aplayele poso ene nakona u ringanerile ku va u kuma poso liya a hi tona leti ya to nyika ku hayi khalanga yi nga ku se va tirhi ngopfu va na malembe ya levhele va ri kwala ka vusergent se va ta suka va ya ka vuwarrant kusuka laya a swi koteki so hi swin'wana nkarhi wun'wana leswi a ndlaka ku ni karhi ni kombisa swona kambe tiposo khalanga loko ti huma hi minkarhi yo tala ku na nkarhi lowu va humesaka tin'wani ti va ti ri ta PSA tin'wani ti huma ti ri ta maphorisa so loko ti huma ti ri ta maphorisa swi ta vula ku ku na swilo swimbirhi va ta sungula nkarhi wun'wani va ti humesa va ku ti-internal loko va ku ti-internal swi vula ku fanele ku apply maphorisa ntsena lava nge le mbili loko va ku ti-external swi vula ku na khalanga loko u lava ku ta tirha na brigade ya Mashava khalanga wa apply hi ta tirha swin'we kwala hi lwisana na vugevenga so hi kona ku hambananyana loku nga kona kambe letiya ta PSA mi ta swi tiva ku hikokwalaho ni vulini ni ku ti gavheniwa hi DPSA loko ti gavheniwa hi DPSA swi la ta vula ku phulu ya kona yi va yi tele ngopfu nkarhi wun'wana ya vanhu lava nkarhi wun'wana va nga aplayaka hi ku loko to va ti humile mi kuma ku tigazetiwile ni le ka DPSA swi vula ku loko mi lava poso a hi nge mi ri xitichini xe le Giyani yi humirile external munhu loyi a nga le Mukopani kumbe munhu loyi a nge le kwihi loko a nga yi vona mi kuma ku na hina u apply leswi endlaka ku va na pressure ya ku vanhu laka va nkarhi wun'wana va aplayaka va tele kambe hi swona sweswo ku hambana ka kona ku nga kona khalanga leswi a ka favoritism a yi kona xiphoriseni van'wana na van'wana va nyikiwa mfanelo ya ku va va aplya hikuva swilo swa hina swi transparent loko budget yi ri kona tiposo ta humesiwa lava va qualifya ku va aplya loko hi fanele ku va teka hi va teka khalanga se xo hetsela brigadier swa koteka ku kumbexani mi ta ni hlamula xona loko ni vuye emavhengeleni kambe yimani mi vutisa ni nga se hlaya leswi vengeni swi hlaya sweswiwani ku swa koteka ku munhu loyi a nga thoriwa hi Public Service Act a apply poso ya Police Act ke loko ri swa koteka swi koteka loko munhu ala ku nghena ka level yi loko a swi vona ku ti-level letiya ta Public Service Act ti gcinini a ti na lati ya kona mo ni khomela tani mi ta vuya mi ni hlamula loko hi vuya emavhengeleni loko hi sweswo mingiselo Munghana Lonene FM mani hetisela na Brigadier Hlulani Mashava va vulavula na ndzawulo ya maphorisa a Limpopo a va kha va hi pfuna ku twisisa hi timhaka letiya ta matholelo lama yambirhi Brigadier ni khensile swinene loko mi ni khomeri la hetiseni swa koteka ku ni khuphuka ni ndla leswi van'wana va nge flow crossing mi ngo ni hlamusela ku swi koteka ngopfungopfu loko mi ya ka tiposo leti ti vitaniwaka ku i tiposo ta support ku fana na sweswi communication yi vitaniwaka hi poso ya support swilo swe le ka va HR i tiposo ta support na tiposo te le ka IT loko munhu a ri ka level 7 a ri ka PSA wa swi kota ku loko ku humile tiposo leti ti va ku ti ri kona ti pfulekile ti ri external mara ti ri under SAPS Act a ka a lava ku aplya ku a kota ku va a nghena xiphoriseni wa swi kota ku aplya kutani a thoriwa tanihi captain loko a thoriwa tanihi captain hi ku loko ti ri external na level wa swi kota ku va nkarhi wun'wana u yi jampa kumbe u yi tlula hi leswi swi endlisaka swona se swa koteka swinene a yi nchumu wo hlupha kambe swi ta vula leswaku loko vanhu va tirhi ka external va va pfulekile ku va nga swi kota kusuka ka va level 7 va ya ka ti-level leti va ku ti ri kona and then the next level leyi va ku yi ri kona loko ku ri leswaku ri ka level 7 u va u ya ka level ya vucaptain leyi vitaniwaka level 8 aka Police Act ku va ku ri vucaptain kumbe vucaptain khalanga se ni byeleni a ni ku yi hetile brigadier kambe ku lo tshika ku ta swin'wana hi ku loko mo va mi yingisele nkandiyisi luya mi ta va mi swi twile ku mani va vulavula hi timhaka ta ku i yima ka level 5 nkarhi wo leha swi ku na malembe yo karhi lama ma vekiwaka ku i va i ri constable loko i hete wona hambi loko ni nga hoxisi 11 loko i hete wona i ya ka sergeant la ka Public Service Act ku va i famba a ni tshemba ku loko va nghena ka level 5 kumbe loko va nga ngheni ka level 5 mi ta ni byela ku va nghena ka level mani loko va i famba ti-level letiya i ze ya fika ka 7 ku teka yini kumbe ku laveka yini malembe lamaya i ku va nkarhi wun'wana munhu a ka a tirha kambe mi ngo ni mi kombisa leswaku sweswiwani
va ha ri ku negotiateni aka triple SBC ku va kota ku vona ku va nga endlisa ku yini na sweswiwani ni kumi swiviko swa ku ku navela ku ri vanhu lava va ku va ri ka PSA swilo swa vona swi nga vuya swi olova ku fana na leswi vanhu va twaka nga ku swi olovisa swona ka vanhu loko va ri maphorisa ni ngo ni kombisa kambe ku ka lembe leriwani rona leriwani hi tin'hweti leti ti nga heti kumbirhi khalanga vanhu lava va nga fanele ku va va progressiwa kumbe va endleliwa grade progression ya kusuka ka level yo karhi ku ya ka yin'wana va ta vuya va endleliwa swa vona ku ya hi swiviko leswi hi nga swi kuma va hlamusela ku kusukela hi December 2025 hinkwavo lava nga fanela ku va va translatiwa ku va yisiwa ka level yo karhi kambe ku fikela ka renke ya vuwaranti leswi ni nga vula swona va ta kota ku va va yisiwa mahlweni loko ku ri leswaku malembe ya vona ya fikelerile ene nakambe lava van'wani loko ku va kota ku ti-negotiation leti a ti tshamisekile va ta swi kota nkarhi wun'wani ku na vona nkarhi wun'wani va translatiwa va ya ka Police Act mara sweswi ni nga vula swona ku swilo leswiwani swilo leswi nge le ka ti-union swi lingele ku vulavuriweni kusuka ka triple SBC. Brigadier masiku ni mikarhi ni mi khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta ku dya ku engeta khalanga hlayisekanga enkomo sweswo mingisero Munghana Lona FM ra va hi bula na vona Brigadier Hlulani Mashava va suka ka ndhawu ya maphorisa kusuka a Limpopo a hi lave ku twa ku na le Mpumalanga i xifaniso xo fanake hi ndlela yeleyo se mi va twile kambe mhaka yo leyi fanele ku yisariwa ndhaku leyi ku tiveka ku hikokwalaho ka yini ku vanhu va va ka xiyimo xa muxaka lowu vanhu va fanele va swi tiveka ku loko xiyimo xi titani na vo va kha va langutela ku kula emintirhweni ya vona se hi ta sala ndzhaku hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu hi leswi va nga vula swona Brigadier Hlulani Mashava na vuyenda ka leswi a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo va Afrika vupela jambu Niger va hlotana na migutlunya yinharhu kambe vafana va ri ti khensiwa loko ti vuya emjaweni lowu i ntlangu wa Total Energies African Nations Championship 2024 Niger yi kombana magomo na Afrika-Dzonga hi ravuntlhanu wa siku ra vu-15 Mhawuri hi awara ya 7 namadyambu mi ta wu kuma chwi eka SABC Plus na SABC Sport eka DTT Channel 4 wu tisiwa eka n'wina hi ku tinyungubyisa hi SABC Sport. For the love of the xikongomelo ka heli duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula va ri u na mfanelo yo tiva leswi nga ndzeni ka swakudya swa wena hila yi ta emugangeni wa ka n'wina ku lemukisa hi madyelo yo antswa na nkoka wo tiva leswi nga ndzeni ka swakudya swa wena leswi nga ta ku pfuna ku endla swiboho swa kahle eka swakudya swa rihanyo lerinene va nge ri joyina xipano xa hila emasingita mall 12 Mhawuri 2025 mundzuku kusukela awara ya 10 nimixo ku fika awara ya 1 ninhlikani va nge ri sayina xivilelo eka hila.org ku nga HEALA.org hi ti 30 Ndzati. Hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela va xifundzatsongo xa Vhembe hi mhaka ya le Phugwani va khoma la va tshika se hi ta twa ku va ta hetelela va tirhini kambe hi rito eka we u ri pfumalaka se hi ta va landza va ze va hi byela ku hi ni ndhava va minicha ku yini va nga lavi ku ta va ta kota ku hlamula vaaki ku a Phugwani va mati kambe misitano mingisero Munghana Lona FM ka timinete ta nhungu leti ni nga sala na tona hi ku timingisero mina kwala u nga koho ku u khometi a vuchavelo namuntlha a yi suki kusuka endzhaku ka loko vanhu va ya va hoxa swiphephani kumbe va ya pambula swiphephani
ai mati va mati yini veri loko va lava ku thola vanhu lavo tirha va nga ni vula n'we mi nga va kumbexani mi ri hava maphepha mo lava ku thoriwa hi a ni ve nga ri mi pambula swiphephana hambi leswi vengi va nga venge swa swiphephana a swi tirhi un'wana ni ta khome xiphephana a nghenisa voko leyi a hanguluxa a tlakula a humesa xiphephana yi xi ri yes n'wina mi kha mi hoxa voko xika xo no se kona swa antswa va tirhisa mapasi veri va tirhisa mapasi se loko va tirhisa mapasi va hoxetela mapasi ya vona laha se madumbiwa ivi ku pamburiwa va ku 1 va ku 2 va ku 1 2 va za fika va khume se loko va fike khume veri vanhu lava va nga kumeka va hlawuriwile laya a va hetelelanga va ya ku ya tirha vona se vaaki va kombisa ku vilela hi ndlela yaleyo se a hi ku tumingisela mina ku way committee timhaka hi timhaka leti nge ri a wu fambi nga ti vulangi ka nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM loko hi kha hi ku tisela nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene patu lera ra kusuka aka Hlomela ri ta hele ka Gawula ri ya ri ta fika la ka Thomo na ro ri le ku tirhweni ku nga ri khale kun'wana ri ta cheriwa kolome va nga sungula hi koho se swi vula ku ta fambeka ku ya hala ka va Mahlathi na Vandindane hi ndlela yaliya i swin'wana swa leswi ni nga swi vona loko ni kha ni ya hala a ni ri vuhehli hi Mugqivela se ni swi vonini leswiwani hinkwaswo Women's Day kumbe siku ra vamanana a nkonko ri fambe kahle kumbe a swona a hi mi twenini 0860 002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana ri hikokwalaho ka yini nga vulavuli leswaku nkuzana hayi a ku na swo swi vula laha hi ta vulavula yini a hi twenini n'wina ku n'wameri yini 0860 002543 wo sungula hi loyi i nhlekani aye njhani hello aye man njhani pfukile n'wina minjhani pfukile ni vulavula na Mani Makhuvele ni tirha ka SAPS kwala Giyani ni la ku hlamula laya ka brigadier loko va ku hina hi nga thoriwi PSA na lava nga thoriwi Police Act hi tirhisana kahle mina ni vavisekini hi 2018 loko ni vaviseka ni kha ni tlilina no tlilina ra xiphoriseni tirha ka fingerprint se loko ni vavisekini swilo swa mina a va swi endlangi hi ndlela yona until ni ze ni ya ka vo leba yi ni pfuna va ku va xiphorisa va fanele va ni hakela mali leyi ni nga yi tirhisi ku va ni tirhisa medical aid ya mina loko ni va ni endlela va ni tsalele email va ku mina ni thoriwe PSA ni fanele ni ya ka PSA ena ni vutivi ka PSA ni tiva ni thoriwe xiphoriseni na namuntlha na sweswi a va zangi va ni pfuna hi nchumu loko ko va bya phorisa va rhumela vafundhisi na ti-chaplain mina va se tshama va ta ka mina ndlela hi 2018 le ku tirhiseni ka medical aid ya mina leswi swi vulaka ku tirhisana na ku va mi tekeriwa nhlokweni kumbexani ku tirhisana i ntiyiso mi nga va mi tirhisana kambe a mi tekeriwi nhlokweni ku fana ya a va hi tekeli nhlokweni hina vo thoriwa hi PSA ni vulavula loko va ni hlamula ku mina leswi ni nga vaviseka a ni tirhi na vona ni thoriwangi hi Police Act ni twe swi ni vavise ngopfu kuve a hi ntiyiso ku n'wina mi tirhisa veverini James a mi tirhisi Paul Meda so hi swona mara ni thoriwa kwala xiphoriseni xihlawuhlawu lexi nga xihlawuhlawu lexi nga na maphoriseni i yin'wana mara no ya mbali uniform ka n'wana mani mi nge phorisa n'we tshame mi vona mbali uniform a mi ni nga mbali uniform a na ni ri ku tirheni ni tirhela wona ivi ni vaviseka se a va ni pfuni swi fana ku mi tekiwini ivi n'wanuna lova va ku hava mitivi va lamukile leswi va nga mara mani va khuvela xikombiso lexi mi nga xi tisa xa tirha masito n'wanuna loku o ka nga se heta ku lovola lava va le vukon'wanini va fika va vula sweswo va ku a hi n'wana wa hina i tala a nge n'wi lahli n'wana wa hina a hi n'wi tivi hina munhu yaloye mara mina ni salary advice yi na beji ya xiphorisa no swi fanele swi lulamisiwa swona a swi tshamangi kahle a swi fanele swi lulamisiwa na sweswo ni hakela ende hi ni hola ku lowest payer a ni kumi nchumu phela mani Makhuvela leyi va nga se mi hakelaka hi leyi va ka leba va nge ti a yi fanele yi hakeriwa ya va ka leba va ri ni na permanent disability ya va nyike 11% ya permanent disability
sa mfane mi hakeriwa yini sweswi hi yihi va nga se mi hakelaka i injury on duty se leyi fanele ku yi hakelela va xiphorisa i ku va ni tirhise mali ya mina ni ti yisa a ti-doctini va ka leba va tsarile na vona mapapila i khale endlani ku ni tata kwala ka munghana lonene va fanele va ni hakela mativa a hi ndleleni vhiki leri taku hi nkarhi wo tani tanani kunene loko mi ta mi nga ri ntirhweni yaleyo loko ku ri va ka leba va yi pasisini va fanele va yi landzelela va maphorisa okay hayi swi vula ku hi mvulu ni tata hi mina na n'wina mani khensi I can't ka ha ri na un'wana cinda kumbe hi ti fambe hi nga ri veri ka ha ri na un'wana nhlekani hayi va phete njhani epfukele njhani epfuke I can't na ku hlamula ka leya ya le Phugwane ne misale leyi minete na hafu okay a na vula ku a Phugwane na mina na swi tiva ku se swi nga swi teka vo ma 6 to 7 years ku ri hava mati and varhangeli la hi va votelaka ko tala ni loko mu n'wi vhotela u ri ta fika mati ni ta endla ku ma va kona mapatu mativa a ndzi tshama ni swi rhandza loko munhu riqingho ri n'wi tsemani mara lera lava ni ri rhandzile loko ri va tsema ma swi tiva kokwala ka yini va khola va nghena va pfula le xiyanimoya ivi xi ndla leswi va nge ri i standing waves leswi va swo twi se swi ka swi ni vavisa tindleve va khola va khola se hi mhaka ya ku va khola loko riqingho ri va tsemini ni tsaki kambe swi ri tano mingisero mi nongonoko wa humerisiwe hi ncindani Eric Mabasi mina ni Khalanga Pet Mathebula a hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka mundzuku ta ku tisela wona tix ka studio 2A hi le Polokwane handle ka sweswo mina ni ri kan'we na vulanga kwala ka tlhelo kan'we mi va na siku lerinene mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni nongonoko dzumba la mina hi lowu landzelaka hi rito ra Ike Ngobeni vuhumelerisi bya Mchangani kasi la a studio 1 amasingita mola ni famba na Sunduza wa ka Minga a studio 2A a ku ri na Ncindani Eric Mabasa va na siku lerinene nani tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela